تماشاوانین هیجا نهاجی مجارا ما پرتوکن ادبیات و ایجیم دو پرتوک ما هنه یک جش آلی نویسکاره کی گرتی و هاتی نویساندن نویسکار حسن قلچ لگرتیگه ها کنیا یا ترکیه دمینه وجبو بیرانی نا جمیله چاغرگا یا کود پیواجویا شر ریوبریا هرما جزیره بوتاند آلی هزین دولتی هات بو کشتن جبو بیرانی ناوی پرتوک نویساندی بناوی برچم امی پیشی الداناسینا و پرتوکیه بنرن و دوره دیسا نویسکاره که جهرما جزیره بوتان نویسکاره که جوان بناوی لیلا اکینجی و جی چیروکن هرما بوتان پرتوک نویسندیه چیروکن ورا کم کردی که جی پرتوکش بو نبیش بیر کرن امی بشکی جیل داناسینا و پرتوکیه بنرن پرتوکا کوردیه بناوی برچم آکو حسن کلچ لگرتیگه ها گرتیه کنیا ارغلی ده هجره یک سید نویسیه گهشت بردستی خوندوانان. پرتوکا کج آلیه وشان سین و هاتیه چاپکرین جبو بیرانینا جمیله چاغرگه هاتیه نویسین. جمیله چاغرگه 10 سالی دناور سال 2015 و 16 ده دم قدخین درکتنا دروه ین لنافچه جزیره شرنخه ده پیواجوی برخودان شر خوری و بریه ده جالیه هزین دولت و هاتبو کشتن و جنازه و جبر قدخه درکتنا دروه بروجان ده سرن جمالی ده هاتبو وشارتن. پرتوکا گرتی آزادی حسن کلچ بحثا چیروکا برچم او کوپشتی لکردستان جدایکت به مالباتا خوره کوچ استنبول کریه دیکه. ev vîrusa li Çînê derketî hatibû ber devê bajarê me jî. Wek hemû kesan derketina ji derve li me jî qedexe bibû. Rojekê min çayê çêkir û malbata xwe re em rûniştin. Bavê min her tim di civatan de me selok digot. Wê rojê jî me ji bavê xwe re got, ka çîrokekê bêje. Wî jî got, diya we mîrê çîrokan e herin bila ew ji we re bêje. Dema em li gund bûn zarokê gund hemî berhev dibûyen û diya te ji wan re çîrokan digot. Navê diya te jî mîrê çîrokan bû. Li hemberî van gotinê bavê xwe ez matmayî dibûm û pirsên di serê min de wek mûriyan li pey hevdû rêz dibûn. Gelo çima heta niha dayîka min behsa vê hunera xwe nekirîbû. Çima ez ji van çîrokan bêberheş dibûm. Heta vî emrê min tenê min çîrokek ji diya xwe seh kirîbû. Delalok û xezalok. Leyla ekincî jî wek gelek zarokên Kurd ji ber koçberiyê li bajarekî dûrî welatê xwe li bajarê Mersînê di nava malbatê Welatparêz de jî dayîk dibe. Leyla bi eslê xwe ji herêma Botan ji bajarê Sêrtê ji navçeya Dihêye. Zarokatiya wê di nava Xizaniyê de derbas dibe. Hîna di temenê xwe biçûk de li cem bavê xwe li bazara fêkî dest bi karê aboriyê dike û ji hêlekê de dest bi xwendinê dike. Dibistana seretayî û ya navîn li heman bajarî dixwîne, piştre jî li zanîngeha sed salê ya wanê dest bi perwerdeyê dike û niha li heman zanîngehê beşa bilind dixwîne û li hêlekê jî li ser wêjeya Kurdî dixebite. Hebana çîrokan berhema wê ya ewil e û ji berhevkirina çîrokên herêma Botanê pêk tê. Leyla hebana xwe bi çîrokên zarokatiya xwe dijî kiriye û dibe mêvanê mala we. Di xwendina her çîrokê de kenê zarokatî li we vedigerîne û kulîlkên bihara durûyê we de şîn dike. Bergê pirtûka hebana çîrokan jî ji aliyê jîna ciwan besna acû ve hatiye çêkirin.